ve ungunika afamba ayayida mntu kunampundu ungubuti to 50 rand lani ngakunika tolo wendlini utlo uthlareni na loko kubyeka hi papo 50 rand la mtirisi 10 rand 40 rand ni vekini uta swo n'wana lo tiva budget so na papa Rhulani fa ni n'wi trainer ku a tiyimela koso tshama ndzi marito ma nga papa Rhulani ku manager without the gig or music mina I'm nothing avula ye aku angevi na mala angevi na nchumu okay wa swona ku wa switiva ku dya yini focus so swona unungusini anungusiyanga leswo swo ari yexe leswo o ta hayika nungu lavela transport ni ngifambisa na xiluva evi ni byela wa transport ku endla leswi na leswi an kona mina eve hi communicate phone va performa va tlhela va heta va n'wisa ndlwini va tlhela va heta va n'wisa mabazini a jika vuya jo hi swo ku hanya sweswo swi komba ku Dayman u tiva xitori xa yena a nge le ku lahlekeni a nge ndzi swi huma ndleleni Dayman na ta ku after 6 months a kota ku tiyimela xin'wana na xin'wana lexi nga ta endleka ehenhla ka yena na loko hina hi nga ri kona a kota ku survive cause vanhu nga ku va ta n'wi tekela advantage va ku hi ta n'wi manager a tiyimeli Dayman i munhu nkulu titanga ta yena ti tele ngota ta artist ti kota ku endla everything tenta ku everything so na yena na to ka tiyime papa Rhulani a ti mhaka to no ka ni nga ku famba na yena na namuntlha no n'wi byeli ku mina ya June it was 7 o'clock nampundzu loko mina ya June ni na ntirho wa mina u fanele ku ni ya tirha na wena ntirho wa wena wolowo sala u tirha ntirho wa wena mina na tirha ntirho wa mina mali ya leyi nga ta sa u yi kuma kwalani i ya wena a ya mina i ya wena i swilo swa wena so na n'wi va ku Dayman wa cooperator is a good guy mi to n'wi vulavula ku hey that guy u fambe 5 wa ti-gig a ri 1 a ku na gig na yin'we a nga yi misa kumbe papa Rhulani u fika u tiva xitori xa yena Dayman so by doing this ni sure after 6 months u ta va toloveli ku famba ri 1 lero no loko va n'wi fonela siku rin'wana va ku papa Rhulani vuya ka hina gig ni nga swi tivi a nga famba ya perform leswi swi nga right a ti-email Dayman nge swi koti xikolokolo nguvu ya Pitori xin'wana na xin'wana hi khama papa Rhulani nga ku i xihlanganyana no that guy munhu nkulu a ti-email so I'm doing this just because it's a training le nga le ka yona u fa yi famba 6 months this training i course u ta yi travela 6 months na endla hi vomu na mali va yi ri ko yi ngheni ni switoki hi leyi ni tlhela ni kuma ni ku hi leyi but if you're not going there na va refund and when va refund it means you have nothing in your account so it means you can't survive this week ungevi na mali ya savana ungevi na mali ya nchumu se Dayman u tlharini you know the story ku ri what u fa endla yini i munhu nkulu a ni hlambi ku hlamba ni vuya ka gigini hlambeni a ni nga mbalangi xo xikipa lexiwani a ni driveni umi a giyani 11 loko ba 12 loko a ni nghena Pitori sweswiwani ni hlambi xawarini a ni tshama kona ku na tixawara na tibafu kwalayani hinkwaswo ni hlambeni ivi ni ta adiresa mhaka ya tolo ya ti-award ti-award kahle na ku vhela a ni nga ta vulavula before swi endleka a ni swi sensa vhela swa ti-award vhela na swi sensa but a ni nga la ku vulavula a va ta ku hey why u endla so before swilo swi endleka it means wena a wu swi naveli ku Dayman a kuma award but ni sense before ku na life yin'wana ya mhanxongu ni nga tshama ni nghena a hi nga vulavuli swa music a hi vulavula swa vutomi bya hina topic ya normal se vanhu vo tala va loko va nghelani va sungula ku cinca topic va ku hey ti-vote ke ti famba njhani ivi ni dlela ni va hlamula ni ku he va fo a hi vulavuli ti-vote laha hi vulavula swa life sweswiwani hi nge tshami hi ri ka music nkarhi hinkwawo ku na leswi fanele ku swi vulavula swi nga katsi music leswo swo loko u vo papa Rhulani swi yimisi nkarhi wun'wana loko u vo mina u nga voni papa Rhulani ku vo mina a hi mi papa Rhulani nkarhi wun'wana ku ni ngheka life ni va khe na ku adiresa swin'wana swi entirhweni wa mina a ni mina ni tirha sales ni fanekele ni advertise ti-truck ku tiraka leyi mali muni tiraka leyi mali muni xikepe lexi mali muni loko na advertise un'wana u vutisa papa Rhulani ka advertisement ya le ntirhweni
mavo se ndlani va byeni go sweswiwani a ni telanga swa tivisa music yimani swa ti-vote a ni telanga swa ti-vote va ku u ta wina njhani ku vula life leyi a ni nga telanga ti-vote a ni teleli leswi na ntirho no tirhaka phela a ni tirhi music ntsena ni kombe mi ni twisela ku ni ngheka life a ni ngheneli music ku na leswi ni faneleke ni swi promota hi sayiti ra mina ni nge tshama ni khe ni ku music na loko ni pfuxiwa ni tele ni bi blog loko va ku ni ku paparana paparana ndiku ma twisanyana ni fanele ni focus ka swa mina okay se tolo yini le ka ti-award leta mo ni mi byela ti-award leta ti vi na issue hi first day ka ha nominatiwa mi ni twa kahle ti-award letiya ti vi na issue ti vi na error hi first day ka ha nominatiwa swi ti kombi kahle ngopfu ti nge pfuki ti vi kahle ti-award letiya ti-award letiya hi siku leri kha va nominata ta-award mi swi voni ku vi na mistake yi nga endleka va nominata makhadzi ka best Xitsonga female artist ku va na hoyi before ku yiwa ka ti-award already swilo a swi onhaki khale na ta hi sungula hansi na ti-award hi fika laha swi nga fika kotolo swi vi na fault or error kumbe na mulutlu to mihupani swa ha sungula hi first day swi nga ze swi va na 2 hours already se a ku ri na ti-factor pa ti ri koka ti-award ku nominatiwa makhadzi ka best female Xitsonga music award i flop yo sungula ku va kona before ku yiwa stadium a ni mi ta va yimelela va n'wi mi dyaku na vona hina hi dyi na vona hambi swo pfuka swi pfali mi ti vona mpfuni va swa hakara ready hina hi ta hanya ku ya tshembisa hi ya mahlweni na vutomi bya hina hi tirhi swa ti-ready na ready a ni yingiseli so the award ti vi na flop from the beginning laha ti nga fika ti semiwa koko va ku loyi u ngheni u ta nominatiwa laha loyi u ta nominatiwa laha loyi u ta nghenisiwa laha swi flop swa ha sungula xa vumbirhi se ni mi byela loko va nominata ti-artist Papa Rhulani as artist a nga swi tivi ku u nominatiwini na mina as Foromani ya Papa Rhulani a ni nga swi tivi ku u nominatiwini ni yo twa vanhu byaleni va ku mi nominatiwi ka ti-award a hi informiwangi helo na ready a ni hava hi pfuleli period a hi swi tivi a ku na la nga hi fonela hi byela ku hey ha mi nominata kumbe mi nominatiwini ho twa byaleni kumbe mi nominatiwini ebe hi nghena ka Google hi googlaka ke hi tsala sweswi nga tsaliwa ku XM what 18 a hi fika hi swi kuma na picture leyi nga fasa ka Papa Rhulani mi vonini ku it's not make sure picture leyi that picture is not make sure leyi nga vekeliwa ka yo Papa Rhulani ka wala van'wani va fakeliwa ka ti-picture ta kahle va va ma picture leyi Papa Rhulani a bohani a langusi ndhawu ka yo swo yini a ku ri a picture yin'wana va ta yi veke ka xilo leswiya phela picture leyi na yona yi nga va yi onhi ka ti-award liya picture liya yi na impact yikulu picture liya phela loko va hi ramba tigigini va vula ku hi lava ti-picture ta Papa Rhulani ivi hi kota ku selecta leti hi vonaka ti ri best hi va sendela va hume picture liya Papa Rhulani a languti ndhawu ka yo a wu lava ku voteliwa a bohani ya yo hambi mani a nga langa picture liya ka munghana lonene a hi swi tivi na hina ho hlamala nominatiwi Papa Rhulani and then hi swi twi byaleni hina ivi hi gugula hi kuma ku nominatiwi Papa Rhulani fine a ni ready a hi pfuleli hi hava okay ivi sekeni loko hi gugula hi swi vonisa sweswo hi kuma ku u nominatiwi ka ti-award tinharhu ya leya Phophula na leya ya Newcomb na leya yin'wana liya okay se hi fane hi sungula ku promota ti-vote phela ku okay hi fa hi votisa ku yini ku hi vote Papa Rhulani ivi hi teka swilo leswiya hi posta ka TikTok hi posta na le ka Facebook na kun'wana hi nga posta ku munghana lonene yi endli mistake ka swilo leswiya swa ti-advertisement to vota hi toho phela munghana lonene yi endle ti-flop hinkwako hi nga lavula ntiyiso swona advertisement yi vulavula ngopfu cause ku na vanhu vo tala ngoridi va nga yi landzeleliku mara advertisement swi nga ta u hlangana na yo ka Facebook u nga hlangana yona ka TikTok mara radio ku nga yingiseli u nga hlangana yona kun'wana na kun'wana advertisement mavo ka advertisement va ri u SMS the word new ivi va ku space i advert leyo u fika u tsala a mara loko vona va se va swi broadcasta ka radio va ri a wu japi space mara advert ya vona yi japi space swimbirhi swo hambana swi confuse vanhu van'wani vanhu ready a va yi pfuleli at all vo fika va vona advertisement va SMS swi komba ku ti-vote to tala ta Papa Rhulani ti dyiwile cause na mina a ni endla sweswo loko ni SMS a tlhela ni japa space na vanghana va mina a va japa space
swi komba ku va tele va nga jumpa space and ni nga screenshot hi poster hi mukombo hi vote njhani vona loko va swi broadcasta ka radio straight va a wu jump space mara advert leyi va nga hi humesa ya post yi jump space swi swimbirhi swo hambana i era yin'wana va nga yi endla ya vu-2 va tlhela va nga yi lunghisi era yeleyo ti-award ti ya mahlweni okay it's fine ke hi lose before ti-vote ti ya le hi lose khale hi leswi ni nga swi vona cause loko hi famba lomu mabyaleni a hi pfa hi va na ti-argument van'wana va ku hey ka jumpiwa space van'wana va ku a ku jumpiwi space wa vona ku swilo sweswo sungula ku confuse vanhu before swi endliwa vo tala va ku ya Foromani va ta ya ku